Ka te tiwi he kanohi hō ka tū mo te ropu toranga pū Māori I Hauraki Waikato, hei te kōwhiringa pōti, rua mano tekau mātahi. Ko tau huia mātaki te kanohi hō e kōrero nei, engari ko te pātai nui mēnā ka tāia e tēnei hōia ōmua, te tūru e maunei ia nanaia mahuta ōreipa I tēnei wā, te kāhaki atu. Nei rā te kanohi o te pāti Māori, ki te rohe pōti o Hauraki Waikato. I think it's absolutely humbling for me because I only joined to knock on doors and put up billboards at midnight. And now here I am as the candidate. He kaimahi ōmua I te tarimahi o Aotearoa, I te manatū whakahiato ora hoki, he kai tohutohu I ngā āhuatanga Māori. He pūkenga hoki ōna I roto I te ao pakihi. My background that I bring is really relevant at this time. Recession's had a devastating effect on our people. And my background in working with government bureaucracy, particularly in social development, that's a huge opportunity for us. He ringa rau pā ōna, he hiahia hoki tōna ki te mahi tahi ki ngā pakiaka o te iwi. I think I bring an energy that will work with the people on the ground. I've already been doing a lot of work across this electorate now. My footprint's all over this electorate as we speak. Aha koa ōna tini pū manawa, he mahi nui kei mua I aia, ki te tango I te tūru mai ana nāia mahuta. E ruanga kōwhiringa pōti o te motu I whakataetai ai te pāti Māori mo te tūru. E rua hoki ngā wā, kaore I eke. I absolutely endorse the work that not only Nanaia, but Parakura and the rest of the Māori caucus with the Labour Party have done for us in the past. I think we've turned a page, though. Labour has lost favour with the voters. He kai ahu whenua I tēnei rā, a tōna wā tātou ka kite, mena e ahu ana te ringa rehe nei, ki te whare pāremata. Te tā Gardner, te karere.